Bio bi veliki uspjeh i za mene, a mislim i za Hrvatsku općenito. Dosta je teško i tu imamo problem, recimo puno ljudi kad krene igrati tenis u kolicima odustane jer je preteško. 10%, ali moram reći da su mi pomogli još neki ljudi van kampanje, recimo kao Marin Čilić, moram spomenuti stvarno, on nije htio da se za to zna niti ništa, ali on mi je jako puno. Sad da bi ja imao jednu pravu sezonu, treba minimalno 20.000 eura. Mislim, ja nikad tako sezonu nisam imao. Znači, čak ni da uđeš u zgradu. Onda ja moram čekat vani, ispred zgrade, ono, ne znam, na zimi, da ona dođe gore, da mi donese ono, da ja dam svoj otisak, mislim. Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan Sportcast, ja sam sportaš. Prije nego što predstavim današnjeg zanimljivog gosta, sve vas molim da se pretplatite na naš kanal i tako podržite prvi hrvatski sportski podcast. S nama je danas Anto Joskić, najbolji hrvatski tenisač u kolicima. Anto, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, evo, pozdrav vama dečki i svim našim gledateljima. Šta ima, evo, Zagrebu je toplo, kako se osjećaš ti po ovom vremenu? Nije baš, mislim, zima je, trebalo biti hladno. Da, nije baš tipično zima. Više kao u Brazilu. Da, nije baš kao u Brazilu, ali blizu je. Da, pa meni paše, iskreno, ja nisam baš, ne volim baš zimu, tako da meni paše što je toplije, to bolje. A i htio sam te pitati odmah na početku, kako stojiš sa plasmanom na paraolimpijske igre? Kako ti ide? Pa evo, trenutno sam 86. na svjetskoj rang listi. Da bi se plasirao na paraolimpijske igre trebam biti negdje oko 50. mjesta. Tako da još mi fali nekih 30 mjesta. Međutim, prošle godine sam igrao samo turnire poslije 6. mjeseca, kada su se počeli bodovati za paraolimpijske igre. Tako da u prvih 6 mjeseci ove godine nemam niti jedan bod za braniti. Tako da imam puno prostora još za napredak. Pa ću pokušati sad ići što više turnira još do tog, znači 6. mjeseca kad se bude za paraolimpijske igre i nadam se da ću uspjeti dovoljno napredovati da se uspije plasirati. A šta imaš sljedeći turnir, šta ti je u planu? Putuješ negdje ili tu u blizini? Pa putujem, da sad prvi mjesec i drugi su bili većinom turnira u Australiji, to nisam išao, a sad 3. mjesec planiram u Ameriku, tamo odigrat 2-3 turnira koji su najjačeg ranga, znači to su super serija i ITF 1 turnir, tamo ovako prođem jedno kolo, već su ogromni bodovi koji bi mi jako puno pomogli. Sigurno me podigli već za 20 mjesta na svjetskoj ranglisti. A koji je postupak kvalificiranja? Znači moraš biti striktno unutar 50, jel? Pa to je prvi, zapravo 46. Prvih 46 po rang listi 6.6.2020. godine idu izravno na paraolimpijske igre. S tim da ima tu još nekakvih svaka, ajmo reći, jer svaka zemlja može imati maksimalno 4 igrača, recimo. A neke zemlje imaju više, pa se to onda pomiče malo, recimo. Znači oko 50. Da, recimo oko 50. mjesta bi bilo sigurno dovoljno. Osim toga još postoji onda nekakva kombinacija i kroz pozivnicu se još može plasirati, znači određeni broj pozivnica se također dijeli. Ali bolje da ti budeš među 40, 50, ne računamo, nego ćemo pokušati. A šta bi značilo za tebe otići na paraolimpijske igre? Pa sve, mislim, to mi je sam od početka kad sam krenuo igrati tenis u kolicima, to mi je bila najveća želja. To je i najteže zapravo u ovom našem sportu i to je najveće natjecanje u paraolimpijskom sportu, paraolimpijske igre, to je vrhunac i svi te 4 godine svi žele biti na tim paraolimpijskim igrama. Ali bi bio prvi naš tenisač? Bi, da, nikad niko iz Hrvatske. Nikad niko nije bio? Ne, nikad se niko nije plasirao iz Hrvatske, znači općenito sa ovih prostora. Stvarno je konkurencija jaka i to je po meni daleko najzahtjevniji sport za osobu s invaliditetom i to je jedini zapravo profesionalni sport pojedinačni. Znači imamo svoj profesionalni tur i slično kao ATP ili WTA, tako da stvarno bio bi veliki uspjeh i za mene, a mislim i za Hrvatsku općenito. Pa da, ja mislim isto stvarno da bi bila šteta da ne uspiješ. A koji su tvoji recimo najveći uspjesi u karijeri? Šta bi ti izdvojio, neke turnire ili slično? Pa da, ja sam osvojio sam 9 turnira međunarodnih ITF u paravima. Osim toga, 3 puta sam igrao finale pojedinačno, ne 4 puta sam igrao finale, nažalost nisam ni jedan put osvojio, ali evo, to mi je isto velika želja osvojiti jedan turnir. A bit će peta sreća. Da, ja se nadam. Bio sam više puta prvak Hrvatske i u pojedinačno i u parovima.
I tako, osim toga nastupio sam sa reprezentacijom već na preko 10 svjetskih kupova. To je kao što sad ima Davis Cup. Da, to je prije sad kao što sad naš sistem je slični ovom što je sad novo. Novi Davis Cup. Novi Davis Cup je isto se igra u samo tjedan dana na jednom mjestu. Tako A šta misliš uopće, bilo je puno kontroverzija oko tog novog Davis Cupa. Šta misliš ti, je li to dobar način? Govorimo sad za tenis ovoga. Razumijem, da. Pa ne znam, meni se više neki sviđalo kažu da je to prije, loše, nema kao domaće publike, prije je bila domaća publika i to, ne znam, kako ti to vidiš? A dobro, mi smo se navikli na onaj stari sistem i meni je draže bilo, ali vidjet ćemo, treba dati vremena. Ovo sad recimo bilo ovaj ATP kup što je bio, mislim da je bio već puno bolji od onog ITF-ovog. Jer meni je bilo glupo, recimo, ja mislim da to su u Madridu igrali, bile poluprazne tribine, osim kad je Španjolska igrala je bilo nešto, ali igra, ne znam, top 10 igrači igraju, bude 150 ljudi i njihovi mama i tata budu. Istina, da. Pa kažem, meni se više sviđalo prije, sad vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. A kako se pripremaš za ovu sezonu? Rekao si da ćeš sad putovati u Ameriku, ako sam dobro čuo, kako izgleda tvoj trenažni proces, koliko puta tjedno treniraš, dnevno, kako se pripremaš? Pa ništa, treniram stalno, normalno, svaki dan od ponedjeljka do petka. Pokušavam sad više raditi na to nekoj fizičkoj pripremi u ovom dijelu prije sezone. I prošle sezone sam igrao dosta turnira, tako da sam se više fokusirao, ajmo reći, nekako na igru, na taj taktički dio, a sad u ovom dijelu preko zime više radim na fizičkom dijelu i onda ćemo sad polovicom drugog mjeseca početi više se pripremati za mečeve i onda kažem 3. mjesec nadam se idem u Ameriku i tamo imam ta 3 vrlo važna turnira koja se nadam da ću donijeti dosta bodova i onda 4., 5., 6. mjesec isto stalno turniri sad do kraja. Pa šta bude. Da. A koliko je težak sport fizički tenis u kolicima? Rekao si da radiš na fizičkoj spremi, dosta je naporno. I kako se uopće igra? Na 2 seta ili na koliko? Na 2 dobivanja. Isto do 6? Da, normalno, sve isto, samo ne igramo na 3 dobivanja nikad, nego uvijek na 2. Pa dosta je teško, tenis je inače kompliciran sport, mislim, znate svi koji ste igrali, a onda u kolicima je to onda još malo i kompliciranije jer imaš ta kolica s kojima treba manevrirati i dosta je teško i tu imamo problem, recimo, puno ljudi kad krene igrati tenis u kolicima odustane jer je preteško. Vi da bi na početku, da bi došli uopće u neku poziciju da možete prebacivati lopticu, treba dosta vremena da prođe. I onda puno ljudi tu, ljudima se to baš ne da i tu dosta ljudi odustane. Tako da dosta je teško, ali treba samo biti uporan, koji svaki drugi sport, nema ništa bez rada, treba samo trenirati, sve se može, nije to nikako. Ali imate u tenisu s kolicima, imate Grand Slamova odnosno kako ide sezona? U tenisu ide početkom godine, recimo u prvom mjesecu kreće Australija i to i završava se tu negdje 11. mjesecu s Mastersom ili početkom 12. i onda je pauza, ali tako i kod vas je isti ritam sličan? Je, isto je, malo su neki različiti turniri, ali u principu isto sad su bili, evo danas je završila Australian Open, isto ima u kolicima, sva 4 Grand Slama, samo što je kod nas taj problem što kod nas samo najboljih 8 igraju na Grand Slamu. Pa je teško se ugurati. Da, to je jako teško i to je po meni malo i nepravedno, ali... Pa zašto je to tako? Mislim, ne znam, to su oni... Takvi turniri koji imaju proračuna, nije to teško organizirati, još 2 terena staviš, mislim... Ja stvarno ne znam zašto, ali evo, stalno se govori da bi se to trebalo malo proširiti, ali evo, to je sad već nekih 10 godina tako. Ne znam zašto, možda zbog novaca, možda zbog, ne znam, zato što kod nas nisu toliko veliki nagradni fondovi, pa onda... Ma znam mislim za Grand Slam je to ništa. Oni tamo imaju po 30 terena sigurno, nije to tako... Stvarno ne znam zašto, tako da, ali imamo u principu isto, znači krenemo sa Australijom, sad su bili turniri većinom u Australiji, onda recimo 3. 4. mjesecu ti najjači turniri Super serija, što je kod nas kao Masters, recimo u ATP-u su u Americi i onda normalno preko ljeta većinom su tu po Europi. Ali imaš to u Hrvatskoj? U Hrvatskoj imamo 3 turnira sad. I mislim to je dobra priča. Jel imamo Umag? Da, imamo Umag prošle godine, to mi je super, to isto sudjelujem i kao organizator i to mi je drago što smo uspjeli dovesti takav jedan turnir u Hrvatskoj, znači u suradnji sa ATP Umagom od prošle godine imamo i turnir tenisača u kolicima u isto vrijeme, na istim terenima, tako da to je super, i promocija i sve. Stvarno je bilo lijepo prošle godine, evo i veselim se i ove godine. Osim toga imamo 2 turnira u Zagrebu,
Sirius Open i Zagreb Open. Oni su, Sirius Open će ove godine biti u 5. mjesecu, a Zagreb Open u 9. mjesecu. Tako da to je super stvar što imamo 3 turnira. Da, to je dosta, mislim Da. nije ono... Pa za ovako jednu malu zemlju to je stvarno A u dosta. regiji imaš nešto, Slovenija, U regiji Srbija... nema ništa, znači Slovenija, Srbija, Bosna, oni uopće nemaju tenis u kolicima. Znači svugdje trebaš biti daleko putovati. Najbliže je ovo Austrija, Mađarska, to je ono što najbliže, to je ono što uvijek idemo. Da, jer jeftinije pa Da, jer možemo s autom, da. Tako da. Ali problem je isto kategorije turnira, znači ja sad kad skupim određeni broj bodova, onda više mi ne znači puno ti turniri, da. slabi turniri, a kod nas su recimo svi ti najslabiji rang. Da, ti dobiš malo bodove ako recimo svojiš, ne isplatiti se. Zato je problem i zato je to jako skupo jer ja bi trebao ići sad recimo na ove najjače turnire koji su sad ovo u Americi, koji su bili u Australiji, a oni su podijeljeni tako da po kontinentima, znači to treba jako puno putovati. I to jako puno košta, tako da... Kad smo već kod financije, prošle godine sam mislim pokrenuo crowdfunding kampanju, po tome si izašao u dosta medija i to. Znači to je kampanja gdje si prikupljao u biti novac za svoju karijeru, da bi mogao isfinancirati sezon. Pa kako ti je to prošlo, ali to još uvijek traje ta kampanja, i ko ti je pomogao možda u tome? Da, pa kampanja još uvijek traje, znači ja sam ostavio kampanju dok ne završite kvalifikacije za Paralimpijske igre. Prikupilo se tamo... Cilj ti je bio 7.000 eura, ja sam negdje vidio. Da, 7.000 eura, da, je bio cilj na kampanji i prikupilo se baš preko kampanje nekih 50%, mislim da je 3 nešto tisuća ima tamo sve, oko 50%, ali moram reći da su mi pomogli još neki ljudi van kampanje, recimo kao Marin Čilić, moram spomenuti stvarno, on nije htio da se za to zna, niti ništa, ali on mi je jako puno pomogao i još neki ljudi, tako da sam u principu skupio te novce koje sam trebao skupiti. Međutim, u tenisu su troškovi ogromni, stalno se povećavaju, tako da kampanja još uvijek traje, jer sponzora nažalost nema, ko hoće može još uvijek pomoć. Nažalost, problem je što kod nas nema zainteresiranih sponzora baš za tenis. Nema ni općenito, a još kamoli za ovo, da. Ovako malim sporta ima jako teško, a vi se ne možete sami financirati, mislim to su veliki novci, mi ne zarađujemo u tenisu, bar ne ja. Takve nekakve novci da bi ja mogao sam sebi jer recimo jedan turnir mene košta, čak i kad je najbliži, recimo tu negdje u Austriji, minimalno 600 eura. Da, treba put, spavanje, a ja odem na te turniri, recimo na tom Futuresu, tamo zaradim 100-200 eura, znači ni ne pokrijem te troškove, da. Tako da bez sponzora se ne može jednostavno uspjeti. A koje je tvoje mišljenje općenito o tome? Mislim, ti si u našim standardima si najbolji, recimo vrlo dobar si ili odličan u nekim svjetskim standardima. Kako to da nema jednostavno, nešto si već sad spomenuo, kako to da nema nekoga kog to interesira, sponzora, u krajnjoj liniji možda Paraolimpijski odbor, jel ti imaš neku suradnju s njima, Hrvatski teniski savez? Pa imamo, znači naša krovna organizacija je Paraolimpijski odbor, oni se brinu o sportu osoba s invaliditetom, imamo i svoj savez tenisača u kolicima. Aha, nemate veze sa Hrvatskim teniskim savezom? Imamo i sa Hrvatskim teniskim savezom, ali oni nisu kao glavni za nas, nego je Paraolimpijski odbor krovna organizacija. Mi jesmo i člani Hrvatskog teniskog saveza i ITF potiče da što više nacionalni teniski savezi ulažu u tenis u kolicima, jer kod ITF-a, znači Međunarodne teniske federacije, mi smo ista organizacija, znači i zdravi tenisači i mi smo u istoj organizaciji, tako da oni potiču da nacionalni teniski savezi što više ulažu i u tenis u kolicima. Kod nas je to još uvijek na nekoj simboličnoj razini, da nam daju loptice za neki turnir, tako, znači ništa nam ne pomažu baš sa novcima. A Paraolimpijski odbor ima neke svoje kriterije koji po meni nisu baš realni, jer oni jedino pomažu kad ste vi već, ajmo reći, na vrhu. Znači oni imaju te neke kriterije da bi bili u nekakvom prvom rangu morate, osvojiti paraolimpijsku medalju. Da bi bili u drugom morate biti među 10 na svijetu, da bi bili u trećem morate biti među 30. A niko se ne pita da tebe novci da osvojiš nešto. Upravo tako, da bi ti došao uopće u poziciju mora se puno uložiti. Tako da, ja sam bio prošle godine prvi put u programu jednom paraolimpijskog, kvalitetni sportaši. Kad sam ušao bio sam 53. na svijetu, onda su me ubacili u taj program i tad sam dobio nešto malo turnira od njih, dobio sam nešto sredstava, tipa za vitaminizaciju i tako.
ali sad opet kad sam ispod, znači ispod 60. mjesta, onda su me opet maknuli iz tog programa, tako da, a ja sam još uvijek unutra i u Paralimpijskoj godini, tako da ja mislim da bi se trebalo napraviti da bar oni jedan ili dva, ako su najbolji u Hrvatskoj, da se njima osiguraju nekakvi minimalni uvjeti. Znači, da bar bude ravnopravan nekom iz neke druge zemlje koji ima možda neke uvjete. Da, pa to je najveći problem kad ti vidiš recimo da mi iz Hrvatske nismo mi tako loši, ali jednostavno nemamo uvjete. Kad vidiš da neko drugi je bolji od tebe na ljestvici samo zato što ima bolje uvjete i može ići na više turnira. Da, a nije zapravo bolje, onda ti bude žao, mislim, jer znaš da možeš više i vrijediš više, ali jednostavno zato što nemaš uvjete da odeš na te turnire ne možeš ostvariti takve rezultate. A koliko ti uopće, već si isto nešto spominjao, koliko ti treba da za jednu sezonu recimo novaca i koji ti je najveći trošak u tome? Putovanja, oprema? Pa najveći trošak su putovanja, daleko, znači odlasi, to uvijek treba ići avionom, to jako puno košta. Sad da bi ja imao jednu pravu sezonu, treba minimalno 20.000 eura. Mislim, ja nikad tako sezonu nisam imao, znači, ali kada bi mogao, znači to bi mene koštalo sigurno 20.000 eura, jer znači to je ovo što smo govorili, znači da se ide na početku u Australiju, pa poslije u Ameriku, pa u turnire u Europi, pa da se igraju svi ti najjači turniri, to sigurno onda košta 20.000 eura godišnje. Ali evo, ja sam prošle godine skupio nešto tih novaca preko kampanje, tako da sam imao priliku otići na 15 turnira, što je za mene super, stvarno sam presretan s tim. Ja obično bi imao najviše 10 turnira, 11 u godini. A koliko ove godine planiraš isto tako, 15? Pa ove godine vidjet ćemo, da, isto tako negdje 15-ak, s tim da ću se fokusirati na prvi 6 mjeseci da to što više igram, da pokušam se plasirati na Paralimpijske igre, a poslije ćemo onda vidjeti. A šta misliš kako bi ti bile, ako se, daj Bože, kvalificiraš, kako bi ti tamo bile šanse? I kakav je sustav natjecanja, ali se igra odmah na ispadanje tamo ili se igra neka skupina, nešto? Na ispadanje odmah. Znači da, 64 je ždrijeb i odmah na ispadanje. Pa meni je najveća želja se plasirati, pa onda šta bude, stvarno ne mogu sad ja reći da sam nekakav favorit za medalju ili nešto, realno nisam, ali jednostavno da, kad sam tamo normalno da ne želiš izgubiti svaki meč, ideš pa šta bude, mislim da velika stvar bi bilo da se plasiram za naš tenis u Kolica, mislim da bi to možda i pomoglo da napreduje, da se popularizira, da dobijemo malo i više igrača, da malo se i popularizira, da drugi isto vide da mogu u tome ostvariti neku karijeru, da se može nešto napraviti sa tim, a i možda bi onda dobili nekakav i bolji status u Paralimpijskom odboru, možda bi se više onda ulagalo u tenis u kolicima, tako da mislim da bi puno značilo. Evo, mi ti želimo ovim putem da to naravno uspiješ, a reci mi što se tiče opreme, svi znamo da je tenis dosta skup sport, reketi, šta ja znam, špananje, loptice, tenisice, koliko je još vama skuplje, jel imaš neka posebna kolica za tenis ili ajmo reći, obična? Da, evo što se tiče reketa i to moram reći da imam sponzora svog Bubble i hvala im od početka, oni me stvarno prate. A što se tiče kolica, to je jako skupo. Ja moram reći da ja nemam adekvatna kolica, definitivno. Ja imam kolica koje sam dobio od jednog bivšeg igrača koji je prestao igrati i on mi je dao svoja. Znači to nisu niti kolica koja su rađena, to se inače radi sve po mjeri za svakog igrača posebno. I takva neka kolica koštaju 50.000 kuna sigurno. Mislim ima i skupih i jeftinih, ali recimo neka dobra kolica košta neki 50.000 kuna. Moja su stara, ne znam, 6-7 godina i kaže nisu uopće rađena za mene, tako da... Ali ti to u planu možda ako skupiš nekako neke novce? Odnosno bi ti to puno pomoglo u izvedbi? Ja mislim da bi sigurno za jedno 20%, 30% da možeš biti bolji, jer to je kretanje sve, mislim, jako puno znači u tenisu kolicama, baš to kretanje. Vožnja kolica je jako veliku ulogu igra i sigurno da što su bolja kolica da olakšava. Lakše ti je. A kakva je situacija u Zagrebu što se tiče termina za treninge? Tenisači se često žale, posebno po zimi, da nema dovoljno dvorana. Kako se ti snalaziš? Ili imaš neke možda osigurane termine za cijelu sezonu, godinu ili zoveš svaki dan, imate šta slobodno? Pa upravo tako. Pa preko ljeta imamo stvarno dobre uvjete, kad se može igrati vani. Ja treniram na tenis klubu Purger i tamo dok se može igrati vani stvarno mogu kad god hoću u bilo kojem trenutku imam termin
i to je super. Međutim, preko zime, što ste rekli, je stvarno veliki problem. Ja recimo sad za ovu zimu uopće nemam osigurane termine nigdje. I onda je, kao što si rekao, zovem svaki dan, jel mogu sutra doći u 12 kad ima slobodno, kad ima neka rupa, pa mi jave, da, pa malo sam na Maksimiru, malo sam kod hotela i imam na 2-3 lokacije. Stvarno je loše. Recimo mi kao savez ove godine, prije kad smo bili tu, kad je bio otvoren nacionalni teniski centar, imali smo neke fiksne termine. Međutim, sad nemamo uopće. Da, znači, nema nikog. Mislim, teško je i drugima, hoću reći ovoga. Pa je, svima. Općenito, dosta ljudi igra tenis, veliki Zagreb grad, a... Fali, pa mi nemamo realno nijednu pravu dvoranu. Dobro, ajde, možda Maksimir, ali da bi se mogli neki turniri i nešto odigravati, pravu dvoranu praktički da nemamo u Zagrebu. Tako da mislim da to bi trebalo biti jedan od prioriteta za tenis uopće u Hrvatskoj, da se napravi nekakav pravi teniski centar. Jer stvarno je jako teško. A koja ti je recimo najdrža podloga na kojoj igraš? Beton ili zemlja? Ili... Meni je zemlja. Nije baš tipično za naše. Zbog stila igre ili zato što najčešće treniraš možda na zemlji? A mislim, možda to ima veze jedno s drugim. Ma sigurno, da. Jer ja sam navikao trenirati na zemlji. Mada možda i zbog stila igre, inače naši tenisači većinom preferiraju brze podloge. Ali meni serva nije baš najjače oružje, tako da ja najviše volim na zemlji igrati. A imaš nekog trenera ili spariraš se? Ili imaš Imam trenera, da, Mate Novak, on je izbornik reprezentacije naše i moj trener, tako da imam još par dečki iz kluba, Tomislav Karačić, on isto s menom dosta sparira, tako da imam trenera, ali to isto nije na nivou ko što bi bilo recimo u nekim drugim zemljama, gdje oni imaju svi svoje baš osobne trenere i kondicijske i psihologe i tako dalje. Ja se s većinom za svoju karijeru sam brinem. Mislim, ja moram od turnira ići od sponzora koje ću... A ko putuje s ovom recimo na turnire? Pa većinom idem sam, zato što mi je jeftinije tako jednostavno. A koliko je teško recimo osobama s invaliditetom putovati recimo gdje si bio u Brazilu, ići ćeš u Ameriku. Kako uopće to izgleda recimo u avionu, mislim... Jel ima nekih Pa dobro, to je sve, mislim... Nije toliki problem ili... Nije baš svako da se osudi putovati sam kao ja, ali ja sam već navikao, stvarno sam proputovao cijeli svijet i meni je to normalno. Što se tiče aviona, to je stvarno dobro organizirano sve, znači ima ta asistencija, čim vi dođete na aerodrom, vi samo kažete da ste u kolicima i odmah postoji služba. Aha, znaju oni već. Da, i oni već znaju, to je sve odlično organizirano, tako da... Ali normalno da nije, ima svakih situacija, dođeš u neku zemlju, pa taksi, pa ovo, pa ono, pa je bilo nekih A bila je svega, da. Anegdota. A bila je svega, ali to je tako. Sad ne znam, prije par mjeseci sam išao neki turnir u Poljskoj recimo, i sad to je bilo neko malo mjesto, Zelena Gora neka, znaš, i sad ja dođem na aerodrom i nema nikoga. Znači doslovno nema nikoga, ja sam zadnji koji izlazi iz aviona. Nema nikog na aerodromu. I doslovno nema nikog na aerodromu, svi već otišli. Ja sad gledam, znači aerodrom nigdje je žive duše. Ko u nekom horror filmu. Da, ko u horror filmu, to je nekakav vojni aerodrom, to je neko malo mjesto koje valjda ima samo taj jedan let u cijelom danu. Iz Varšave do Zelene Gore. I onda su se svi valjda pokupili i otišli doma i ja ostao sam na aerodromu. Da. A to je već negdje 12 u noći, 12, pol noći. I nema nikoga, nema taksija, ja sad hoću taksi, nema nikoga, znači u blizini. I sva sreća naišla neka žena što je ostala tamo, isto radi na aerodromu, zadnja ostala. I ovi što su trebali doći po meni iz organizacije turnira nisu došli, sad ja njih zovem, ovi se ne javljaju, 12 sati, ja sam sa tom ženom ostao na aerodromu, ovima se kao auto pokvario. I show, i onda moraš zvati taksi, a taksi dođe tek za sat vremena jer mora doći iz grada. I onda tamo u 2 sata u noći ja čekam da dođe taksi i tako. Onda sam došao, u 3 sata ujutro sam došao u hotel, trebao sam doći u 11, a sljedeći dan odmah moram igrat na 9 sati ujutro, katastrofa. Tako da bude svega. A vidim da si nedavno u Brazilu bio, kako ti je bilo u Brazilu?
Pa super. Kako to da si išao baš u Brazil, ali ima tu neke druge poveznice možda? Pa ima, da. Išao sam i na turnir, ali prvenstveno sam išao jer moja supruga je iz Brazila. Ona je Brazilka, tako da smo išli kod njezinih tamo i tamo sam proveo i Božić. I kako slave Brazilci Božić? Njima je vruć, njima je toplo? Da, kod njih je vruće, da. A nema snijega, nema ništa, ali u principu druge stvari su slične. Isto kitebor, tako idu u crkvu i slično, samo što je vrijeme je potpuno drugačije. Oni idu recimo na plažu, za Božić ne, ali recimo za Novu godinu. Kao doček na plaži, svi slave čekaju na plaži i tako. Volimo otići tamo u Brazilu, stvarno mi je lijepo, vrijeme je uvijek odlično. Jesu plaže stvarno tako lijepe kao na slikama? Pa jesu, stvarno, meni je Rio možda jedan od najljepših gradova stvarno na svijetu. Što sam vidio, stvarno je prelijep grad. Meni supruga, njezini žive blizu Rija, ne baš u gradu, jednom manjem gradiću i stvarno je tamo isto lijepo, gdje ona živi onako jedno manje mjesto, nije tako ludnica kao u Riju, tako da uvijek mi je lijepo tamo, odmorim se. I kad ćeš opet ići? Pa vidjet ćemo, pokušavamo otići jedanput godišnje. Supruga i ja, da ona vidi malo svoje i tako. Većinom idemo tako pred Novu godinu, kad je ovdje malo zima. Onda... Pa pobjegnete tamo. A koliko se putuje do Brazila? Ima neki izravni let ili... Koliko traje let? 10 sati? Pa to sve skupa traje cijeli dan, 20 sati. Znači prvo moraš recimo iz Zagreba, obično ja idem preko Pariza, znači od Zagreba do Pariza 2 sata, onda tamo čekaš uvijek 4-5 sati i onda taj glavni let od Zagreba recimo do Rija je 10-11 sati traje. I šta radiš ti dosadno? Moraš se naviknuti. Da, imaš gledaš filmove, serije, a najbolje ako možeš spavat, mada ja baš ne mogu. Ja gledam samo na sat, još 7 sati, 52 minute, 51 i tako. Bilo je ikad nekih turbulencija, nešto nije, hvala Bogu još. Pa bila je turbulencije su normalne, ali ništa strašno. Dobro. Bilo je jedanput kad su avion nije mogao krenuti jer su se strgala vrata, a strgala se vrata zbog mene jer su, mislim nisam ja kriv, ali kako svaki avion ima tih par ulaza i onda su oni mene, ja idem na drugi ulaz nego gdje idu svi drugi, tako su oni mene htjeli, jer ima neki jedan auto koji te digne gore do vrata i onda da ja mogu ući s kolicima. I sad ta vrata su valjda bila strgana i zapečačena, ali oni to nisu znali i onda su ih otvorili da ja mogu ući unutra. Da. I onda poslije ih nisu mogli zatvoriti. Onda ja dok su oni to popravili, 3 sata je kasnije. Jesu te spominjali svi su se pitali, pa zašto, šta je sad? Ja se pravim da nemam pojma. Idemo sad malo prebaciti na baš sport, tenis u kolicima. Reci mi, koje su pravila, odnosno po čemu se razlikuje od tenisa? Pa jedina razlika je da nama lopta smije pasti 2 puta. Znači, kao što ona može pasti jedan put, s tim da prva mora biti u polju, normalno, a druga može biti i izvan polja. Znači, prvi je odskok bitan, znači da li je out, druga može pasti bilo gdje, znači nakon 2 odskoka moraš udariti. I to je jedina razlika, drugo sve je potpuno isto, znači nema nikakve druge razlike. Ista veličina terena, sve te stvari. Apsolutno sve, znači sva pravila igre, od onih najsitnijih, znači sve je potpuno isto. A kakva je konkurencija u Hrvatskoj? Jel imaš neku pravu konkurenciju ili jel imaš s kim da odpariraš da ti negdje tu negdje odpariraš? Pa imamo mi 4-5 dobrih igrača stvarno, koji su tu negdje oko 100. mjesta, mogu biti, sad ovisi i o turnirima i sve, ali koji su tu recimo oko 100. mjesta, 120. Imamo, međutim, problem je što nemamo baš mladih igrača, to nam je najveći problem. Danas tenis strašno napreduje i jednostavno je potrebno da imate mlade igrače koji krenu rano igrat, znači trenirati kao djeca. A kada si počeo ja sam počeo rano, za nas, sa 13 godina, što je relativno rano za tenisače u kolicima, jer prije je to bilo više ljudi nastradaju recimo u prometno i tako, pa onda krenu igrat poslije, znaš. A sad je to vani u svijetu, imaju isti put kao i zdravi tenisači, znači krenu od malena trenirati, 8-9 godina i oni kad dođu već do 20 godina, to su ozbiljni igrači. Da. Tako da kod nas još to fali, najviše fali tih mladih.
Evo, ja opet pozivam ako neko zna nekoga, roditelje, bilo kog da uključi svoju djecu u tenis, u kolicima, jer stvarno je odličan sport. Putujete jako puno, vidite puno toga, odličan je sport za igru i stvarno napravit će im stvarno uslugu ako ih... Ali ima nekih turnira kao na razini Hrvatske koje organizira Savez, koji nisu... Recimo, neko ko se počne baviti sigurno neće ići odmah u Ameriku. Da, normalna stvar. Nego ona ima po Zagrebu, po Hrvatskoj. Imamo, znači, Savez organizira prvenstvo Hrvatske, imamo prvenstvo Hrvatske u Dvoranskoj i na Otvorenom. Imamo svako malo organiziramo neke kampove, znači za mlade tenisače. I tako da ima, samo se trebaju javiti. Mislim da ima i sve je bolje i sve više ima tih turnira, ali fali nam igrača, jednostavno se trebate uključiti. Tenis je takav sport da uvijek možete s nekim igrati, uvijek ima neko koji je na vašem nekakvom nivou. Znači, uvijek se može s nekim igrati i uvijek se može napredovati, trenirati. Samo treba biti uporan i sve se može. A kako mi stojimo recimo u odnosu na neke druge zemlje u okruženju ili, odnosno ko je najbolji u tenisu u kolici? Ko je po masovnosti, po organizaciji? Pa da, mi smo onako, što se tiče okruženja, ajmo reći, ako gledamo i bivšu Jugoslaviju, tako neke zemlje ovdje, tu smo dobri, tu smo možda i najbolji, oni uopće nemaju tenisa u kolicima. Međutim, u usporedbi sa zapadnim nekim zemljama, tu smo dosta loši. Najviše, tenis igra po cijelom svijetu, stvarno. Od Afrike, recimo, baš sam pričao, tu Južna Afrička republika, recimo, oni su meni rekli da oni imaju preko 2000 registriranih igrača u tenisu u kolicima, što je nama nevjerovatno. Japanci su sad najjači, ja bih rekao, imaju najviše kvalitetnih igrača. A onda su tu Francuzi koji su godinama, oni su uvijek u samom vrhu, ima stvarno jako puno igrača. Znači sve ove zapadne zemlje od, ne znam... U biti, ajmo reći, to si bogatiji, da, što si bogatiji u principu, to su ti je bolji uvjeti, vjerojatno, i to se... Da, jer meni je priča, ne znam, kolega iz Francuske, on dobije samo za ići na turnire svake godine 40.000 eura od države. Znači budžet. Može birati gdje god hoće. A koji su recimo problemi s kojima se ti susrećeš? Evo, mi pratimo ostale male sportove i često su to recimo financije, medijska podzastupljenost, nedostatak konkurencije. Koji bi ti izdvojio tvoj problem najveći? Pa mislim da su financije najveći, jer jednostavno nemamo posložene te neke stvari, da ti možeš se fokusirati samo na treninge i na turnire, da znaš da ćeš te godine moći otići na taj turnir, na toliko i toliko turnira, nego ti sve moraš sam. Moraš si sam naći sponzore, pa onda hoćeš uspjet, nećeš uspjet, pa ne možeš ništa planirati. A tenis je to teško, mislim, ako ti ne možeš sebi isplanirati godinu unaprijed, jako je teško od turnira do turnira ići. A druga stvar je ta konkurencija, mislim da bi puno značilo da imamo više igrača, da imamo više boljih igrača, jer onda uvijek ti to vuče jedan drugoga, znači sad recimo da ima neko koji je bolji od mene dosta, pa bi ja isto napredovao s njim i on s menom, fali nam tu toga, ali to je sve povezano jedno s drugim. Dosta ljudi, rekao sam, odustane od tenisa u kolicama jer vide da uvjeti baš nisu najbolji, možda je lakše uspjeti u nekim drugim sportovima. Za tenis puno treba u početku, recimo sigurno nam treba par godina da bi vi uopće došli na nekav nivou. Da. Tako da, mislim da treba se puno više raditi s mladima u Hrvatskoj, da moramo krenuti od mladih koji će onda, jer kad ste mladi onda možete napredovati, lakše se uči i nije nekakav pritisak. Jednostavno znaš da će doći do tvoje vrijeme, samo moraš trenirati. Ali za to se treba stvoriti uvjeti. Jednostavno. A što se tiče medija, kakav je tvoj status u medijima? Već sam spomenuo da si u biti tek, barem za moje, iz mog iskustva, mi se čini da si prvi put dospio baš u medije kad si pokrenuo tu kampanju. Yeah. Mislim, to ti je možda dobar i, jer si ti možda po struci neki PR-ovac, to ti je dobro došlo. Da je bio dobar PR, da, stvarno sam onda bio u medijima malo i previše, već i meni bilo nisam navikao na to, svi su me zvali, ali moram reći da stvarno, ja u životu nisam nazvao nekog novinara, nekoga, hoćeš ti napraviti priče, nego svi su mene zvali i ja sam tu kampanju počeo, stvarno nisam očekivao da će se to tako proširiti baš. Ja sam to napravio, čisto da ne znam, moji neki prijatelji neki znaju o meni, da su me pitali, da može li mi kako pomoći,
I onda sam ja rekao, dobro, ja napravit ću tu kampanju, pa onda čisto ako neko zna nekoga, ako neko želi pomoć, može uplatiti. Međutim, onda to se stvarno proširilo, jako puno medija je to popratilo, evo, vi ste popratili i ove teniske neke stranice i na Facebooku koje prate Vragolasti tenis, Croatian tenis HR, svi su to popratili. Ne znam, bilo je i stvarno puno novina, na HRT-u je čak bio prilog, tako da stvarno jako puno... A dobro, to sigurno ipak dosta znači, ljudi ipak preko mediji, kakvi su takvi su, ali ljudi preko njih čuju. Pa je, pa znači, mislim da puno ljudi nije ni znalo uopće za tenis u koalicijama, da to nisu vidjeli da ima kod nas. Tako da, ja baš nisam tip koji voli nešto biti u medijima ili se volim gledati, ali znam da je to jako bitno, ne samo radi mene, nego i radi mog sporta, jer jednostavno ako vas nema u medijima, niko neće znati za vas, niti možete onda doći do nekih sponzora, nikome niste zanimljivi ako vas nema uopće. Ali imate možda neki portal koji se bavi specifično paraolimpijskim sportom gdje te objavljuju, recimo? Jer ovako, recimo, u ovim medijima, rijetko kad se probije, osim ako nije neka paraolimpijska medalja, jel imate neki koji objavljaju striktno paraolimpijci, ne paraolimpijci, nego paraolimpijske sportove, govorim, ne mora neko biti paraolimpijac da ga se objavlja? Pa mislim da baš i nema. Imamo taj paraolimpijski odbor, ima svoje društvene mreže, oni znaju objaviti, ali baš i nema nešto previše. Ovako neki sajt koji bi objavljivao baš redovito naše rezultate, ne. A kakav si ti se ostalim paraolimpijcima, ali poznaješ neke iz nekih drugih sportova, recimo, ili se znate? Pa znam. Druženja nekih ili... Znam recimo ove stolne tenisačice, s njima sam čak i igrao. Ali igraš stolni kad? Igrao sam prije. I kako ti ide stolni? Pa dobar sam bio u stolni, A baš si se bavio kao... A mislim, nisam se bavio, ali onako, da. A dobar sam u stolnom tenisu, čak su mi nagovarali da igram malo ozbiljniji stolni tenis, ali ja se... A šta je ipak tenis? Ma da, ipak je tenis prva ljubav, ali dosta sam dobar bio. Mislim, za tu nekakvu, ajmo reći, pošto nisam trenirao to, sam dobar. Tako, pravo sam neke druge sportove, znam recimo dosta košarkaša u kolicima. Oni isto recimo imaju veliki problem, za njih isto niko ne zna, jer u Hrvatskoj nisu baš... Nema neke takve rezultate velike, košarka isto recimo jako napredan sport vani, ali mi dosta zaostajemo i onda oni uopće ne mogu dobiti nekakvu... Kod nas se samo gledaju neke medalje, znači ako neko osvoji neku medalju što si rekao na paraolimpijskim igrama, onda se čuje a za ove ostale, jako slabo. Tako da znam, evo recimo te neke stolne tenisačice, znam dosta dečki iz košarke i tako, što se tiče paraolimpijskih. A što se tiče, imaš li možda neku potporu grada ili države kao sportaš, recimo grada Zagreba ili... Kao stipendiju ili nešto, recimo, nemam ništa, ne. Znači ja ne zadovoljavam te neke kriterije, znači to su sve neke, moraš biti među 5, 10, 20, ne znam. Tako da nemam nikakvu stipendiju, niti ništa. Imam, ne mogu sad ja reći da ja nemam neku potporu, znači imam potporu Hrvatskog saveza tenisača u kolicima, ne u tom smislu financijskom da imam neku stipendiju ili nešto, ali mi plate koji turnir, moj teniski klub Tigar, isto kada imam sredstava isto mi plate koji turnir. Dobro, ali nemaju ni oni vjerojatno. Ali nemaju oni, da, jednostavno to je tako. Oni isto od sponzora dobivaju novce, znači od države to što dobiju jako malo. Tako da ja sam čovjek koji ne čeka sad da će meni pas neba, da će mi neko dati, nego se pokušavam koji kroz ovu kompaniju i kroz sve pokušavam naći sam sebi sponzora, jer znam da je to tako, to je pojedinačni sport, ti se moraš sam za sebe izboriti jer niko drugi ti neće dati, pogotovo ne u Hrvatskoj nešto, tako da moraš se boriti i to je tako. Evo da se maknemo samo na sekundu od sporta. Reci mi, često osobe s invaliditetom kritiziraju grad, državu, ovisno gdje žive, da institucije ponajviše nisu recimo prilagođene osobama s invaliditetom, ulazi, prilazi, općine, bolnice. Pa šta ti misliš o tome Kad trebaš nešto obaviti u gradu, sad ideš u neku, općinu, nešto. Jel to stvarno tako? Mislim, ljudi koji nisu osobe s invaliditetom jednostavno na taj način to ne primjećuju. Sad me zanima baš iz prve ruke kako ti to primjećuješ Ma to je istina. Znači, puno je problema. Sad u Zagrebu je još relativno i dobro, veliki grad, ali vi kad se maknete malo izvan Zagrebu u Hrvatskoj, to je katastrofa. Ja sam moji žive u Lekeniku i ja sam, dok nisam živio tu u Zagrebu, šta god trebam sam morao ići obavljati u Sisak.
I tamo recimo kad ne možete ući u policijsku postaju, ja trebam ići promijeniti osobnu, do policijska postaja ima, ne znam, na 3. katu je to za osobno. Znači ne možeš uopće ući unutra, nema lifta, nema ništa, nema prilagođeno čak ni da uđeš u zgradu. Onda ja moram čekati vani, ispred zgrade, ono ne znam, na zimi, da ona dođe gore, da mi donese ono da ja dam svoj otisak, mislim u 21. stoljeću katastrofa. I toliko je tih nekakvih zgrada, općina, ne znam, bilo čega koje nisu prilagođene, što mislim da je nedopustivo jer svi mi imamo pravo na pristup takvim nekakvim, u redu ako je to nešto privatno, dobro, možeš, ne moraš imati, ali ako je javna ustanova, mislim da mora imati ljudi, tako, da. A misliš da se možda malo ide prema napred, rekao si u Zagrebu ipak ide se sigurno, sigurno da je bolje nego što je bilo prije 10, 20, 30 godina, uvijek je bolje, ali još uvijek se može puno toga napraviti, jednostavno ljudi moraju razmišljati da danas sutra svakom se može desiti da završi u kolicima, nije to samo radi nas koji smo sad. I jednostavno država bi morala društvo izdvajati za takve stvari. Nije to samo stvar nas u kolicima, niti, ne znam, roditelji sa djecom isto koji voze u kolicima ne mogu ući negdje, tako. Sad recimo ovaj javni prijevoz isto, u Zagrebu se to dosta poboljšalo, sjećam prije kad nije bilo ni tih tramvaja, ali opet recimo nema na svakom na svakoj stanici gdje ti možeš ući, često nisu izravnati ovi ulazi, da. Tako da ima tu još puno prostora, ali dobro, napreduje se sigurno da se napreduje. A recimo, jel pratiš tenis ovoga? Ma da, normalno. I šta kažeš na ovu sezonu, koje su tvoje prognoze, kog posebno, osim sad po strani naših igrača, ali kog posebno pratiš? Ko ti najdrži, evo recimo tenisač? Evo sad igraju u finalu, ne znam koliko je, ko prati. Koliko je? Koliko je Reza? Već 1-0, da. Pa dobro, meni je najdrži Nadal od ovih najboljih. Zato što je na zemlji, Da, pa moguće, da, to mi je nekako slično, ali... Mislim da će Đoković najveći favorit, ali opet, vjerujem na zemlji opet da će Nadal uzeti. A vidit ćemo da će neko od ovih mladih. A Wimbledon je otvoren, mislim da... Ali opet mislim da je Đoković najveći. Da si igrao kad na travi, recimo? Igrao sam u Nottinghamu prošle godine. I kak je to? A meni nije baš... A se teže? Ali teško se dosta kretati u kolicima. Teže, da. Proklizava dosta. I jako je brzo i onda teško je dosta u kolicima igrati na travi. Mislim da nije baš najbolja podloga za kolica. Ali može se igrati. Ja sam prvi put igrao prošle godine u Nottinghamu. I to nisam igrao turnir, baš kao pravi turnir. Mi smo imali turnir tamo na tvrdoj podlozi, ali tamo su bili travnati tereni, pa smo malo probali, da. I dosta je teško, a jedini turnir koji se igra je zapravo Wimbledon u kolicima, isto na travi. To je jedini koji se igra baš na travi. To možda jednog dana kad budeš među 8. A općenito o sezone, šta misliš Đoković da će dominirati? Đoković, Nadal? Pa ja mislim da se neće puno promijeniti. Ili će ovi mlađi doći ipak? Pa ne vjerujem još. A mislim, Tijem je tu već, možda Tijem. Sigurno da može, evo sad vidit ćemo. A može Federer još do kojeg Grand Slema? Mislim da Federer teško. Mislim da teško, a možda na travi, ali mislim da teško, mislim da polako gubi korak. A mislim da će i dalje Federer i Đoković biti još uvijek ove godine glavni. A od naših igrača, recimo, jel poznaješ naše... Poznajem, evo već sam rekao Marina, sve ih znam većinom. Znam i Bornu s kojim sam puno puta smo se i vidjeli i trenirali. Igrali smo u Umagu malo egzibicijski prošle godine. Isto s Goranom sam isto također igrao, isto egzibicijski jedne godine, malo. A šta misliš? Ivana Dodiga znam isto. I svi su stvarno super dečki, stvarno. Pošaljem im poruku i na Instagramu, oni su uvijek isto jave i sad sam baš isto i Dodigu i ovim. Tako da svi su stvarno... Sad i Mektić usvoji mješoviti par. A uvijek neko, da, stalno osvajamo. A šta kažeš o tome da smo tak dobri recimo u parovima, bilo muškim, bilo mješovitim? Koja je naša tajna? Imamo Pavića, Škugora, Dodiga. Pa zato što su naši igrači baš dobri igrači. Pa evo i ti recimo imaš veće uspjehe u paru, mislim. Da, mislim onako dosta smo dobri za te neke, ajmo reći, par je ipak timski, ajmo reći, sport. A mi smo dosta tu dobri Hrvati, općenito u timskim sportovima, jer dosta smo i nabrijani i volimo to, naši uvijek guramo jedan drugoga. I mislim da dobro funkcioniramo u paravima, a osim toga naši igrači su po prirodi dobri za parave jer većina njih ima dobre servise, ima dobre volee, tako da je to njima nekako prirodno
i mislim da smo zato dobri. A stvarno ono što naši igrači rade, mislim da je to fantastično i puno se, premalo se daje pažnje tome. Često se i pljuje, ne znam, po Marinu isto, svako malo, a čovjek je napravio ono takve rezultate da to je nevjerovatno. Mislim, osvojiti Grand Slam u ovakvoj eri, igrati finale, Australije, Opena, Wimbledona. Ja mislim da su samo oni Del Potro osvojili osim Djokovića, Federera, Nadala i Marija. I Wawrinka, da. Ja mislim da su njih 6, 7. Da, niko drugi nije. U zadnjih preko 10 godina. Da ne govorim da nam je donio i Davis Cup i 2 puta igrali smo i finale, mislim. I onda ljudi opet si nađu, ne znam, zapravo komentirati kako... A dobro, kod nas, ko što kažu, nogometu ima 4 milijuna izbornika, tako ima 4 milijuna tenisača. Ja znam koliko je... Tako da smo mi prema Južnoj Africi imamo 4 milijuna. Da, puno više. Ja znam koliko je teško uspjeti u tenisu u kolicima, koji je opet sigurno puno manja konkurencija nego u ovom tenisu. Tako da ono što oni rade, stvarno svakim čas. A ove mlade nade naše pratiš, Gojo, Srdarušić... Pa da, sad Nino isto znam dobro, isto super dečko. Pa teško, mislim da sad ćemo ipak imati jednu rupu, da, jer poslije Marina imamo sad Bornu, ali nakon toga mislim da ipak imamo jednu malu rupu i da sad malo ćemo trebati. A dobro, a može Čilić još igrati sigurno? Pa sigurno, da, mislim da sad ovo će opet imati jednu bolju sezonu, sad Australija je igrao dobro i vjerujem da će ove sezone opet biti jedna dobra sezona za Marina. Ali kažem, trebamo se malo više poštivati ono što oni rade, jer ko zna u budućnosti da li ćemo baš imati tako velike rezultate. Možda ćemo nekad biti sretni da nam neko bude stoti, a ne... A koji je tvoj, po tvom mišljenju, najbolji naš tenisač svih vremena? To može sad teško pitanje. Teško, da, mislim da Goran i Marin su tu, a vidjet ćemo još kad pričekamo da Marin završi ovaj karijeru. A negdje sam pročitao da si počeo trenirati jer si gledao Ivaniševića, to je istina? Istina, da. Pa to je bilo taman kad je Ivanišević osvojio onaj Wimbledon. A di si bio kad si igrala finala Wimbledon? Znaš da kažu, ali kažu ono, tipa da ima nekih 10 događaja u hrvatskoj povijesti gdje svi znaju gdje su bili, zato to pitam. Znam, ja se točno sjećam, isto sam igrao. Doma sam bio i imao sam one neke plastične rekete i onda smo Buraz i ja vani na travi, normalno, u dvorištu se nabijali s tim reketima i tad sam zavolio stvarno tenis. I to je tamo bilo to ljeto i poslije, znači to je bilo 7. mjesec kad bude Wimbledon i u 9. mjesecu kad je počela škola, onda sam ja vidio odmah tenis u kolicima prvi put i odmah sam se javio da hoću probati i tad sam i krenuo trenirati. A što se tiče nekih vrijednosti koje se dobivaju kroz sport, šta bi ti izdvojio, koju si ti najviše kroz sport dobio za svoj život, za svoju buduću možda karijeru? Šta ti je sport donio? Pa puno toga. Mislim da dobiš naučiš se odgovornosti, poštivanju drugih. Meni je sport jako puno donio. Mislim da me izgradio u osobu kakva sam danas, u svim segmentima. Znači, ja kad sam krenuo od psihofizičke i nekakvih stvari do socijalizacije, do svega, ja sam to sve naučio kroz sport. Mislim da mi je sport donio više nego, ne znam, škola ili nešto. Jednostavno, ja sam od 13. godine krenuo u sport i ne znam, ja sam bio, sad sam nisam tako velik, ali ajmo reći da sam se dobro radio. Ja kad sam krenuo, ja sam bio duplo manji nego sad. Znači, jako mi je puno pomoglo i fizički da se razvijem, a da ne govorim u ovom nekom smislu socijalizacije, samopouzdanja, to mi je strašno. Koliko je teško, koliko je to mislim to je bitno za sve, ali posebno za osobe s invaliditetom koje su, nažalost, htjeli to ili ne htjeli priznati, često marginalizirani. Pa onda ako možda kroz sport, kroz neki uspjeh, i to im pomaže puno, hoću reći ovoga. Jako puno. Mislim, znam da je meni pomoglo. Mislim, i rekreativno upoznaš nekoga. Bilo gdje, pa da, upoznaš, imaš prijatelje, družiš se, što si rekao, dobiš puno na samopouzdanju. Ja znam, ja sam, ne znam, sa 16 godina išao na prvi svjetski kup u Brazil, baš slučajno. Isto, sa 16 godina. Sad možeš misliti meni sa 16 godina, ja prvi put negdje putujem, i odmah u Brazil. Mislim, to je za mene bilo wow, čudo. I jako puno mi je pomogao tenis, izgradio me u ovu osobu kako sam danas i tu sam upoznao puno prijatelja. Tenis je jako dobar jer puno putuješ u druge zemlje, pa ne znam, naučiš jezike, upoznaš ljude iz svih dijelova svijeta,
Tako da jako puno dobiješ s tim, mislim da je to jedna velika vrijednost. Ja bih preporučio recimo mladima? Apsolutno svima, znači mislim da će im to jako puno pomoći u životu i da će puno dobiti sa sportom. Općenito svima bih preporučio se baviti sportom, ne samo sa osobom s invaliditetom, ali osoba s invaliditetom možda još i više. Možda još i više i trebamo raditi na tome da se što više osoba s invaliditetom uključuje u sport, bez obzira koji je to sport, nebitno sad tenis, stolni tenis, bilo šta, jer to im jako puno znači i fizički, a i za socijalizaciju, psihu, za sve. A jel ti možda još neki sport igraš ovako rekreativno osim tenisa? Rekao si stolni tenis, ja sam igrao prije, ja sam igrao nešto malo stolni tenis, onda igrao sam malo hokej, smo imali jedno vrijeme, to je bilo fora, hokej u kolicima. Ali ne na ledu, nego imaju u kolicima, ovako, sad na pamet. Pa sad su počeli nešto rukomet, to prije nije bilo, recimo, sad imamo dečke u rukomet u kolicima, znači ima i rukomet, sad košarka. A nogomet nema, A nogomet ima, ali ne u kolicima. Ima i na štakama igraju bez nogu i tako to. A većina ima sportova, ali ja sam probao, malo sam košarku bih htio malo možda više probat. Jedanput sam igrao košarku samo i to je bila neka egzibicijska utakmica protiv Cedevite. Ja sam bio igrač utakmice, da se hvalim. Dobro. Ako ne uspiješ u tenisu, onda... Htio bi možda, baš stalno me dečki zovu s košarke, daj dođi, ja stalno govorim budem, ali dosta je teško to sve uskladiti. Ali znači stolni tenis je jedini koji sam još probao osim tenisa. A osim sporta imaš neki hobi ovako, čime se baviš? Čitaš možda, gledaš filmove? Pa gledam normalno koji svi, gledam filmove i tako to, ali većina sam u sportu. Ja i kad nije tenis, onda ili gledam sport na televiziji, pratim sport većinom, ali normalno volim otići u kino, ne znam, sa suprugom i tako doma, pogledati neki film i to klasika. Evo za kraj, koji su ti kratkoročni ciljevi sad, a koji su neki dugoročni kroz godinu, 2, 3? Pa prvi i glavni cilj su sad Paralimpijske igre i to je kratkoročni i dugoročni, to je sad znači fokusirati se do 6. mjeseca, igrati što više turnira, napraviti što bolje rezultate, da pokušam se spustiti da se mogu kvalificirati za Paralimpijske igre. Ukoliko to uspijem, to bi bilo san snova ostvaren, tako da to mi je glavni cilj, a poslije toga vidjet ćemo normalno da i dalje ću se baviti tenisom i sigurno da i dalje ću trenirati i nastupati, a vidjet ćemo gdje će me to. Moram reći da nismo se toga dotakli u tenisu u kolicima, postoji dosta i možda i nekakva nepravda, ajmo reći, jer kod nas nema kategorija kao u nekim drugim sportovima, osim invaliditetom, tako da u tenisu u kolicima svi koji imaju oštećenje 10% na jednoj nozi mogu igrati tenis u kolicima. To znači ti sad malo šepaš, možeš sjesti u kolica i igrati. A to nije isto, da. A stvar je o tome da recimo ja imam povredu leđa, to dosta visoko, znači ja nemam recimo trbušne mišiće i tako neke i tu sam dosta u minusu u odnosu na nekoga koji ima potpuno zdrava leđa. Da, kojem je samo recimo noga nešto. Da, je samo noga ili nešto. I nemamo tu kategorije i to je onda problem jer oni su tu u velikoj prednosti. Sad ja se nadam da i uskoro da će se možda napraviti neke kategorije. Kad bi se napravili neke kategorije, ja vjerujem da bi ja bio u samom vrhu u svojoj kategoriji, možda već sad među 10 na svijetu. Ali možda uvedu, da. Tako da nadam se možda ako u tom smjeru se nešto promijeni, onda možda mogu bi i na nekakve više top ciljeve imati, ali za sad da kažem glavni cilj su Paralimpijske igre. Eto, mi ti želimo da kako sve najbolje i onda se vidimo nakon Paralimpijskih igara ovdje. Hvala. Doviđenja svima i svi koji želite podržati ovu dobru sportsku priču, ako smo vas nadahnuli, pomozite mladom gospodinu Anti Joskiću da ostvari svoj san i da jednog dana uđe možda i u top 10. Doviđenja.